Kasi non kadoi media atau kati gitu tumas kami dak maya hong jai long bade long mil chen acha tai long kya pechi basi nili chudi republic lo nasi kadoi itu kami alang itu fanmani cipian thek itu tur pet pen alang itu an welcome lo na mate deng lo na lah lo non la tu ang bom lo nasi tum kadoi kami tur pet pen de alang itu pha non itu mai le pang chen bolo la si itu nanda ke national president ali doctorate award ke long ke ini tum program agenda teng abang ke president picture welcome song ini tuman korjik bola selang itu man tuning ring lo media film lalu jok kali besar social media pen ke arang list kami jul media buhoga pun laso logor ala MP PS gado arang li dulu arang pas kami kami puhutak pen acu tome arang list kami social media la pen media long pen pacet hang asai pen arang tu kami level kasih bini ke media teman culture ni posi arang di rumah siar cu Acak man ko yung. Forensik be anang lipas jame karbia po lapen karbia choi be kar choi pasi choi la lason tata ini tulong 19 di fuele IMLA di press club aja 18 Harughat LAC IMLA Anangli Dorsing Terang di Surya Kardong Pajirlo lapen ningan long pen kacoro Pajirlo la swat pesi puthot maipu masih apor pichelo So, take long listen. Awarded to Dr. Tuliram Rongha, Honorable Chief Executive Members, Karbi Anglong Autonomous Council, DIFU, as recognitions and appreciations for his achievement in the Honorary Doctorate Philosophy, Honoris Causa, from Bharat Virtual University for Peace, Education and Development, Bangalore, on this day, the 16th November 2021, on the occasions of the observations of National Press Day at Tarangso, Difu, Karbi Anglong. True star rise to the top not by chance, but by purpose and patience. Signatories, Mr. Digonto Teron, President, District Press Club of Karbi Anglong. Daniel Sonbe, General Secretary, District Press Club of Karbi Anglong. Thank you. choroi lo se free ke hai non bang ke agenda teng dam phoi lo na আজি ন্যাশনাল প্ৰেছ ক্লাব জৈনত অনুষ্ঠিত এই সভাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া সভাত উপস্থিত still I'll try. বলৈ গ'লে 10 বছৰ আগত 15 বছৰ আগত আমি দেখিছোঁ
এটা অঞ্চলত এজন মানুহে সাংবাদিকতা কৰা ব্যক্তি থাকে আৰু এই অঞ্চলটোৰ বিষয়ে যদি প্ৰিন্ট মিডিয়াত ওলাব লাগে মোবাইল আছে এন্ড্ৰইড মোবাইল আছে স্মাৰ্টফোন আছে এটা সকলোৱে সাংবাদিক Ini Là secara langsung tadi di Pulau Honda ya. Nah, Kipat lang la pesan dupik lo. Sedame ajaha nigi kadong ya dupe angton dupe. Tame ajaha a house ahem pu tumbang ke reporter hala ka chongda tu tumbhan abainong salary kipipon pe dopik usiar julong. Lasi nilihin pen ala le tumbhan ka chuning riji bangalalo ke doang owners publisher la pen owners tumbhan je alang tum methang reporters ba staff reporters tuhan minimum salary people sonte message busi alang tuhan chuling ripon lasi nili kado ka be kujuk si ba lalo nali tum pini ini tuhan national press day media tumara ni along nali tum ang tan pen ajak tum ke denggaw pen chokhola pen koilamati pen kerang atumhan anda me nali tum apor nang pi pen ladak insam jin pen laso amai gina pacun lunji phan adi nang pidun thepon nang tuman kurbang thula pen kachuru nang pajurik si dili mai polang thelang ningje pen intoni koklo nono bangke kujutsi vote of thanks la bangke eli tum kaching hon DIPRO dimasa saho basi may now request